Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm teta khalola hi xonge rhangani na a controversial post of course leyi a nga fika a yi tsala. Yo, so mina fika hlamula of course ka siku of course ra ti 2 ta July hi xigaza forward va fika va posta this post laha a swi tikomba ku swi fambisana na xonge rhangani. However na ha delay nyana kha ni zama ku lava screenshot all over to make sure ku mhaka leyi i mhaka leyi a nga heta for real because loko ni fika ni nghena ka akhawunti ya yena a ni hlangananga na swona like post ya mixaka luwa ka siku ra namuntlha as you can see kwalano. However ku na xilo lexi vitaniwaka luck ku na xilo lexi vitaniwaka luck ni ve na luck because ka yin'wana ti-post ta xongorhangani ni fike ni hatla ni ba screenshot xa lowu vengo i wa xitlhangu hi yena a fika a screenshota that post a fika tsala ku se why mi deleta post ka hulu as you can see. So post leyi already na yona hambileswi na hi a nga deleta kambe wa xitlhangu or a blokiwa ni tiku ni hleke yini mara screenshot a ku xa kona hi lexi. So if you get one rhangana, of course, I'm still disappointed that we still have artists who are selling USBs. Let's focus on making hits, and then we get gigs. The share shot USB, she win. Yeah, I think before we answering of already okay, I trying to then it analyze of course. If that continue, I make a lot of money online than going around the petrol tala near 100 rand USB. Kumbe minyiki wa ta vuswa xitejini n'wina tinqambi a mi twi musi leswi a nga fika tsala swona swi nga rhangani sweswe. Yeah. So obviously xongorhangani leswi nga swi endla la swi vitaniwa a hit and miss because if i nga ri xongorhangani i nga ri Mr Post i nga ri Benny Mayengani or i nga ri artist leyi nga duma la ka Gaza or i nga ri artist leyi yi va ku yi ri hansi ka ti-artist to duma for example such as vanhu vo fana vo Hlava ha swi tovele hansi ka artist yo duma ka Benny Mayengani vo DJ Gift ve le hansi ka vo Mr Post and stuff like that. Mali ya online ya tika guys mina at least na idea about YouTube so ni nga vula loko mali ya online ya tika loko i nga dumangi ni vona ku va i kha xavisa USB i tlhe i ti posta online tinsimu ta wena it's better. USB ya hatla yi ku nghenisela mali loko i nga dumangi ku lwala ntiyiso. For example ta kombisa Egypt the Caterpillar Man of War because ni kombisa Egypt the Caterpillar Man of War i munhu wa mina loyi like vanhu vo catcha ni so swi tani loko example ya yena yi va kahle. So for example hi lo Egypt the Caterpillar Man of War a va upload tinsimu ta yena ni ka khongolo ma rate so ti-views ta yena hi tete mashoku na vo 200 views so hi nga n'wi katsa ku ka ti-artist leti ntsanana na hina and then ni vona ku like ti-views ta hina ti va ti hlayeni ka ti-artist to tala tintsanana ni nga ti vona kha ti uploada online mi kuma ku tin'wana kha ti kuma ti 1 view ti 14 views a ni na sure ku va ni tagga van'wana loko va posta tinsimu se ni va ni kha ni swi vona ni kha ni viewa na tinsimu ta vona of course na va ni kha ni support as you can see vo 1.13 so ma sure loko munhu i va kha a range njhani. So the only song ni nga fika i blow of course hi leya Solan hayi hala adibini beef liya famba ma yingisela u ta sala u rhuketela mani Solan adibini that beef. So mi kuma ku in overall loko hi cheka ti-views letiwani i va a nga endlangi na 500 no zama ku sivanyana ku saseka mara yi va yi ri low ngopfu mali leyi nga ndliwa laha hi ti-views leti as Master Tin ta mi byela mi ni le ka YouTube I know it so yi va yi ri low mali leyi nga endliwa laha. So ni vona ku swi va swi ri way better ku va Jimmy the Caterpillar Man of War a famba a ka Nkovana a fika a xavisa ti-USB ta 5 hi 100 rand mi kuma ku hi siku rin'we a fika ba sweswo or maybe loko a va na like mi kuma ku a hetela maybe a xaviseni 20 wa tona i hetela va benefita swin'wana compared to loko a upload online because i artist leyi ntsanana ma yi kuma na mhaka leyiwa. So the artist leti kulukumba hi tona ti kota ku ti benefita loko ti kha ti uploada online leti nga duma like hi swi olovelaka. So ni nga vula ku xongorhangani post ya yena yi hupini ku lwala ntiyiso. I think a fika lowu vula ku ka ti-artist leti ntsanana wa ti encourage ku ti va kha ti zama ku ba hit na tona ku kota ku kuma ti-gigs ntsena hi sayiti rero hayi hi sayiti ro va nga xavisi USB because na ti-gig i swi complex swinene. Vlog hi ndleni guys hi ndleni vlog I think hi kona mi nga twa ku information hinkwayo about the gigs hi kona kwala ka channel you can go and listen to it. So swi complex ku magig hambi behid hi vula lehi ti-artist to tala ngopfu laha like mi kuma ku ti-behid ti nga ti kumi ti-gig as expected and stuff like that hi leswo.
obviously yibona Karen ngimvula next ngimotion mara abakhuluma next I think balale kahle bona even abengekhuluma next ngizobona ngizoyenza kanjani ari mina angilalangi nithibele nzilo la ya ngihlala khona until ize yishe nimntana nimkhomini mabona angilalangi because imana angazomvumela ngilale endlini yayo so akunamuntu